کلینت پاور باید چوستید کند. هم تو کلینت افزایش نگاه میکنم کی سرگوش میخورد، کی به پزولت میکند، کی کمروغم میخورد، کی به پزولت نمیکند چوستید میکنم. اگه سوال دارم شما فرض آدم دیده من میفهمم که چه خوش میخورد. من چه خوش میخورم. شما حاضر پیش دیگه ماما نامه سید که ما استودیو بکن. شما نه وای ناتوری میشه. شما همون پیش دیگه ماما میرید این مینو گاب نمیزنید میرید سمرقند اوشه میخورید بعد اوشه خورده پیش کسب نمیرید پیش ماما میرید شما مهمونی من میشید. شما ماما خودتون شناخت نمیکنید. من هم وقت موجب شناسم هم گاب نمیزنم. فهمیدید؟ ریالی شما همون من که صحبت کرده اوشما میگیرید که اوشما میخورید همون وقت پسیکولوگ خودش میبیاد. فهمیدید؟ درجه شما توالت به میرفتگیتون رو من چوستید میکنم افسان میفرم اگر من بینم باور میکنید افسان تو کیف میکند رو میگه و توالت کوفساز میگه میرید حقیقتا توالت کوفساز اگه شما اگه میدونید همه میگه کنی وای به قلبور نه من چوستید که دیگه انداکو. ассалому алайкум мухлисои подкасти хорика. имрӯз меҳмони мо як одами машҳури ошпазе аз шаҳри самарқанди узбекистон. ассалому алайкум, хуш омадед. раҳмат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи. ҷонибек, мо дар бораи бизнес нақл мекунем. фақат мо одамое ки даъват мекунем ки як чӣ дода метавонанд дар мардум таърихи худаша нақл мекунад. ман бисёр дар бораи шумо изучат кардам. дар байни 10 сол яке аз 5 та ошпазои машҳури дар самарқанд шудед. самарқанд ин як ҷои беҳад мушкил аида, рақобат унҷа ба сахт да. ҳамин нақл мекардед ки якум қадамотона чӣ хел шумо ҳамин якум қадами ошпазида мондед? раҳмат акаҷон, саволи нақл шуд. ассалому алайкум аки раймака, таклиф ва раҳмат. мо авлоди ошпаз мо унҷа якум офисиант шуда рафтем. баъд офисиантӣ карда клиентоба ошпазия меҳр додем ки одамо худаша хоҳишаш мешуд ку таги дил нағз дида сони ман хона ба омада практика мекардам. ҳамон вақто ҳар рӯз ки хонаш ба ош мехӯрад илтимос карда модарам ман баъзе вақт ҷамъ мекарданд ки хароҷоти лишӣ накун. падарам рухсат гирифта ҳар рӯз кам кам бегӯш ош мекардам. барои ҳамон қизиқем баланд буд. мана худаш ошпазӣ ба ҷудоям нағз мебинам. дарси барои мухлисои мо ки одам амин қадам ба қадам то соҳиби ба фикрам як ду ошхонаи шахсӣ доред ҳозир. шумо дар хориҷам кор кардед? Москва кор кардам. Москваям ман ба ҷудо практики калон шуд. Москва ман рафтам якум моҳта 7 кило 6 кило 300 кубанский клон буд. чун баъд аз Самарқанд роҳӣ мекарданда биринҷа 7 пашкеш 6 кило 300 грамм буд. ҳамун 100 килода бурордам. вай рекордта илем аввай 10 баробар зиёд бурод чӣ ки бурорда наметавонад. Москва мӯл моба математика шуд. Москва чихен тарафош моба фарқи отличности аз Самарқанд чӣ тарафош моба математика шуд. барои ман бизнесмен шудагам Москва бо оддих нест. эн зӯр савдо вақти праздник бомешуд. ин оли халқи Самарқанд ҳамун вақт можбид медонистанд, можбид намедонистанд. мо ҳамин чиз биён буридем. мо фақат яктам 31 декабр ки 1 январ кор намунем. дигар вақт мо праздник нест. бо як чиз гуфтаниам, шумо дар Москва бисёр кор кардагед. шумо ҷое ки кор кардем бисёр ҳамин мардуми мо шумо ба меҳмон будам. ба фикрам ҳозир ҳамин саҳифаи моро ютуба бо ҳамун бачаҳое ки дар Москва буданд ҳозир ба фикрам ҳозир медорем шиносотон менависанд, дар так комментария менависанд. барое ки мо ҳам шунидем ки шумо ҷое ки кор кардагед аксарият як навори шумо да гӯш кардем аксарият мардуми Ӯзбекистону мардуми Тоҷикистон будагист. Машалло это тоғри гапи. халқи моқати бисёр ҳамкорӣ кардагӣ шумо. ҳамту мо топлистан гуфтагӣ улица ба кор мекардем. унҷо топлистан ба ва ҳама самарқандӣ тоҷикистонӣ буд. Азарбайҷон и баям дигар миллатҳоям буданд. основной Самарқанд Тоҷикистону ҷудо бисёр меомаданд. мона дӯстомам ягала иншоалло бинан комментарӣ менависанд. ҷудо мана меҳру муҳаббат ки нағз медиҳанд. ман як рӯзда
این کمش 3 دقیقه 2 دقیقه آش میفروختم. همین آش با آچیرت و گفته نمیشد. یک نوار دیگه شما بود همین سوال که گفتید که من درس به همین مهر نداشتم و خیلی که کسب ده برای صاحبکار شدن میدونید این یک آموزش در کار ده باید داند. شما گفتید که وقتی دامگیری نداشتم لیکن حاضی یک صاحبکاری رو موفق شدگی شما کی وقت گفتید که همین آموختنی تبدیلکاریه بیزنس اکن در سمرقند تبدیلکاری میگن. من همون یکم سوالاتونو گفتم مکتب من تا 6 کلاسه یک روز با 6 تا فهم 5 تا فهم باشد من 7 تا پای میکردم یکم کلاس تا 6 کلاسه من بعد سونی من همین مادرم پدرم همین اولادام با وقتی کانیکول به موندن که مهر و محبتم این به کلان شد من آشپزی با سونی برای همون من مکتبم داجی اگزامینم بیام من بازی رکت فیزیکالتور با رفته 4 گرفتگی اكو مردک فیزیکالتور با 3 نمیکنه تو همون وقت من استاد جواب گرفته رفتگی دیگه همش اساسیه لیکن من کروگلی 5 خوندگی نمانگی دیوم سوالاتم با جواب چخیم به من بیزنسمن صاحب کار شد من اولش کسب من هضم بینم جدویم سخت بد نظم می‌نم همین خیلی درجهش میشد که نهانگی مکتب استاد بعضی وقت دوستایم این اول ان شاء الله هم صنفم خشم میبرن نصیب لازم توی معرکات من نمیرفتم فقط مهنت بعد یک تاجیکستان که فریدون که شناس شدم کس میگفتن ای جرا این تو میکنیم همین چیکار میکنیم که همین تطبیق کاری کنیم بعد من این کسب قرشی بودم که نه شما خیلی خوش مفتم و اعتبار نمیدادم لیکن کسی که پیش از شناس شده من اوجه دیوم تاشکن بود و شاگردی سخت درستم بود الله هم نظر کرد این چیز به سبب سون اکی فریدون ماتماتیکشون دوشنبه به میکشیم گفتم سون بربی بیلیم هم در کار ماتماتیک هم در کار تو ماتماتیک ندونه دیگه بخاطر میدونید چیکار کنیم چی مونیم کی بربی نمیخواد کو مینوس پر رفتگیشه سون مون کسب ما همه خیلی میدونیم که یک وقت شد موده تاشکن به پریگلاگت شد که تاشکن به دکو میکشیم یکسم اگه جا نمیشد من بوغالتر گیتگی این گیتگی و گیتگی خیلی ما کامپیوتر فهمش نمیدیم ما دنی کوخنی ده زایده شدگی باور کنید ما ده همین چی مونسته چستی ما هسته اگه جا نمیشد شما وای آدم مثال جای ارنده میگیرد با دکاس شریک با مهم یک تا دوگان تا 4 تا رهبر وای به نمیشد گفتیم بعد صبح تو بگرفتن چی کردن نمیشد ما با همیخن اولین از الله نظر کرد سونی بعد چی میگن این پدر مادرم دوشون پدر مادرم مهنتشون مول همه کارو برآمده فقط همین آشکدی مون جدا مهنتی سخت کردیم شما یک چیزی خیلی گم ریولوسیون کار کردید این مثلا بسیار آدم بازار با درآمده نرخ ارزان کده میدروید لیکن شما نرخ قیمت کده درآمدید همین خیلی چخیل در کلی شما اومد شما چخیل همین خیلی کردید که مثلا آش با پول ما همین 30 سوم 40 سوم بود شما گرفتید 60 سوم 70 سوم کردید نرخ قیمت کرده با بازار قپیده تونسته حاضی با فکرم از همه در سمرقند یکی آشخانه قیمتترین حساب میخورد از آن شما با یکی از همه طلبدارش بسیار ده همه چخیل همین چیز کجا شما آموختید چخیل همین چیز با اومدید ما کار سر کردیم گیفیز که با یکم توش که ما گراند سلطان رستوران یونش با راه ایرپورت با بسم الله کار سر کردیم اصلا من فکر میکنم که کلینتوی میجازامون مولتر گوشت طلب میکردن سونی بعد یک محمود تکه گفتگی آدم بودن مسکو شناس شده ما حقیقتا من پرکتیک و مسکو شده که بعد گفتن یک جا آشپا رفتیم گفتن 4 کس رفتیم 2 پرسش گشتش که 4 پرسته گفتیم نگفت گفتن ما اون چیکو کردیم گفتن ما اون 2 پرسش گرفتیم سانی با 2 پرسش کش گفتیم همون با وای 2 پرسش گشتش این 2 پرسش مونده این آش خودت خیر گفتیم بعد همون من کلم اومد مثلا 30 کیلو آش کنم مگه 50 کیلو گوشت میانداختم بعد همون یک برده گوشت مثلا نیم پرس باشد یا 2 برده 3 برده 1 پرس باشد که عدل نی پرس کردم بفروختگی شدیم خلق ما معقول شد ما öyle کردیم که خلق جلوب میکند نبرد
халқи Самарқанд ба маъқул шуд ки дир жалоба мекунад мегӯяд ки оши ту қимат хуб акаҷон мегӯям ду пурсаш гӯштааст ки дунум пурс гирифтед баъд оила мекунад ҷамъ мекунад жалоба мекунад баъд пага бо мебиёяд ки ду пурсаш гӯштааст ки дунум не се пурсте мегӯяд анами сабаб на мо акун чи ҳамин масъалая бардоштум бисёр вақт мо ба ҳаракат мекунам ки ман тарафдори сифатам да фақат ҳаракат мекунам ки нарха фурорам ана шумо ҳамин чиза дигар хел кардед дар мол ҳамин чизое ки шумо дистодед ози ба фикри ман шумо дар тоҷикистонам ҳамин бизнеса раҳба монданӣ ҳастед ҳозир чӣ хел шумо аналитика карда биромасодед хизматрасонии мо чӣ хел сифати корои мо чӣ хел ба фикри шумо Тоҷикистон ба иншоаллоҳ 100% как монанди Самарқанд мекунем ман ҳамирӯз специални оша аз ҷони ош як хӯрдам шаб дуюмаш хӯрдам ҷудоям ба мазза шудагӣ специалне аз Самарқанд Тоҷикистон ба омада ҷувоз ба рӯйғана ёд дода рафсен иншоаллоҳ мо якта минусамо деги оштона берун мебурем баъд повур психолог шуда гашта кор ман ба ҳамин хел хусусият Аллоҳ додае ки ҳам ту клиента нигоҳ мекунам рав мегӯям ва ё офисе пурсисен ҳам ту пеш клиента мераду ҳақиқатан ҳам хел гуфта шумо акҷо медонед мегӯяд клиента повур бояд чустит кунад ман бахшиш акаҷон шумо чӣ хел мекунед намедонам ҳам ту клиента афсоми нигоҳ мекунам ки сергӯш мехӯрад ки ба позволят мекунад ки камрӯған мехӯрад ки ба позволят намекунад чустит мекунам бизнеси ошпа бояд повур худаш клиентки саволҷавоб кунад иминои повур не повури ёрдамчеш баъд пеши ҳамду даромад бишуда гешта кор ҳозир мо мақсади меем видео кайсаги мо ки ба дир дарсин ки ба дир математика барои ҳамун пеш башавад агар сони приятне мешуд мӯли кас қафода мекунам барои ҳамун ман фикр ва хато кутоила мекунам не ростчакин хатова мақсади ҳамин барномаи мо бинан одамо бинан ки што ман ҳамин хеле одамои аҷоиб ҳастанд ки мо ба ҳамин чизи камчин да шумо аз офитсантӣ сар карда то соҳибкори соҳибмулк шудед рафтед машҳур шудед дух гуфти урусо пайдо кардеду ҳамин бозоре ки беҳад бақувват Самарқанд ба ошош акун солҳош қати ин як ошои аҷоиб дашт Самарқанд ошаш фақат бисёр вақт мегӯем ки ҷои якум ба меистад ана ҳамина мо барои мардум мо навор карда нишон додем ки мана одам аз ҳаракаташ то ҳамин чиза омад дар навори мо гап задем дар бораи Тоҷикистонда аналитика кар соде томи шумо дидесте томи сифати мо чӣ хел ба фикри шумо ба назари шумо бо пеш рафтан дар ҷо ҳаст ё не ҳаст 100% мешавад ҳозир мо мана ҳамкорам дӯстам ман он касе математика дӯстем он кас ихе Самарқанд бери намешавад кусем Тошканд зӯр мешавад а Тошкандам зӯр мешавад дар кор бошад ман дисем хатогӣ фақат тарс ба бизнес ба кор ба фикри ман якум очира тарсидан дар кор не нарха мондан ба например оддӣ ка мефаҳмонам ман ҳамин ҳозир мисол оддӣ спартовка гӯяд бос ё ва ҳоказо ё мезелинг ҳамун магазинчо мондан ба натарсида нарх монсаст ку $500 $200 ман намегӯям оша доллар кунем гуфта лекин ки когда ош қимат мешуд ку качестве мешуд вай 100% дар фақат нотарс ҳама яраша ҷавоб дода тонистагеш дар кор халқам ахмоқ не мисол ки хӯрсаги чиза дистаги объёма математика медонистаги ҷалоба намекунад шумо арзон фурӯшидам аз мисол 10 та клиентатон бошад 1 та 2 та ҷалоба мекунад шумо мисол да оша фурӯхсед мисол 10 та клиентатон аст бед 100 та гӯем 5 кас 10 карда хоҳед нахоҳед чӣ хел ки нафурӯшед ҷалоба мекунад ва ҳама дилеши шумо ёфта наметонед шумо бояд ки мисол акун ошпазо ба бизнесмен то ба иншоаллоҳ маслиҳат ки нашуд барои повурӣ эн зӯраш нотарсӣ нарх мондама натарсидан дар кор ҳама урвинаша дошта худаш мерафтаги ҷоҳош мешуд мана мисол шумо мерседески гаштед шумо чӯ мерседески гаштед
مرسدس классный ماشین این برای برند نه برندش براش پسیخالیسکی آدمو میگن ها یک کسروی رستوران دیدم من در اومده میگن وای قیمت میسو موم میسو فلان رستوران وای به سبب نه وای همون درجهش همون با تغییر بیاد وای خودش مخلصش و خودش کلینتش میشه سونی با یک چیز که اوقات قیمت کچسوی نمیشد در آشخانه اساس چیست باید باشد در آشخانه اساس این گلونش تام یکم آشخانه با تام مولیک از اعتبار نمیدگی چیز تام سونی تازگی این گلونش تازگی مثال گوساله اکلش میکشن که اکفنش نکو اما بیرون کوچه تو درون اورو پشتو میدرامدگی تو گرید اطرافتونو تازه شگیز نکن سونی این گلاونی شکایتش نبرود حاجت خونه مولی کلید من از سفر میبیاد یا شاشکده میدارد حاجت خونه میدارد حاجت خونه جدویم کچ زوینی تازه شگیز نکن اپتیت ویرون نکدگیش نکن اپتیت میکشدگی اکون کی دل خنده با میفهمد جای حاجت خونه گفته فهمش نمیگیرد برای موزیک نمیشیم گلاونی حاجت خونه приятный خوشبو سونی основной там ҷонибек як саволи дигар ҳозир шумо дар самарқанд як ошпази машҳурен ошхонаҳои шумо машҳуранд шумо чӣ ба тошкент нарафтеду алмата нарафтеду ҳамун бо россия гашта наомадеду тоҷикистон душанбе омадед чӣ ба душанбе мо москвада 4 сол кор кардем душанбего ки акао ки дӯсто ки меҳр пайдо карда کلین شده اکاوکه برادر شده همینجا برای همون سبب که همزبانی خودمو هم دوست خودمو گفته برای همون الله همجا به نصیب کرد انشاءالله ما میخوایم که در روی دنیا شود جان آش انشاءالله سلامت باشید تاجیکستان به پیش شما برند شدید رحمت خواهید نخواهید برند شدین آدم уже شما номатонам уже намегӯянд ҳамин ҷони ош мегӯянд уже дар самарқанда ман бисёр меравам ҳозир ҳамира шумо бренд кардану франшиза бояд кардантон дар фикраш ҳастед ё не ҳастем мо кайсем уже баъде ки франшиза кардем бояд шумо стандартҳо бояд дошта бошед стандартҳои шумо ташкил кардагими шумо стандартҳо аз сар омайсааст این هم دفتر بهم هست هم میگه بهم هست هم همین چیز شده آموزده تا من برند مسئلهش هم من اوجه نزدیکی به میخرم و وقت طلب میکردسته بازی من اوجه کم قسمش پلاتیت کردگی اوجه لاگتیف ما هست که من برند ما خردگیش به میخند شما گساگی چیزو صد فوی شدگیش دکور همه چیز امون گرفتگیش دکور اصلا اونو چیزا например сабзи тоҷикистон бе ҳам ҳаст тоҷикистон зарур не аз самарқанд омадагеш зиғир аз самарқанд омадагеш дакор ё ин ки зиғирчи ҷувозчи омад ҳозир омада ёд дода рафтан насиб худо хоҳад иншоалло пагаби як қатъи абед мекунем иншоалло мебинед бо чӣ ба дар самарқанд ош бамазатар чем инҷа на ин ки ош ҳамин бисёр одамо да савол тавол мешаванд нонаш бамаза оши ки масалан дар самарқанд ҳаст ошаш бамаза дар ҳаминҷа кайки чанд кайки такрор накардем ҳаминҷа чӣ сабаб гуфта метавонед самарқанд якумаш обаш обу ҳавош сони сабзавотҳо сони оллоҳ назар карди самарқанда самарқанд сайқали рӯи замин аст бухоро исломи қуввати дин аст барои ҳамон ки самарқанд 4 фасл дорад тобистон трамо зимистон и баҳор моям дорем моям пашти як ҷо дарем ош аз самарқанд пайдо шудагӣ як темаи сахт расиден ин як темае ки нағз бисёр рақами савол мешавад дар ман душманон мӯл нашаванд ва ё ӯйла накунанд ки ман может быть хато гуфтагем исбот кардате далилаш ки гунам ина мӯл калонтарин одамо медонам ман 70-80 ба даромдагӣ мон оли гӯдакда ман ҳамин дар душанбе омадам дар хонаи ҳоҷи бобо суҳбат кардем самарқанд ош пайдо шудаги аз самарқанд гуфтам баъд ман инса медонистам мӯли гапҳо ҳаст ки
نمیگویند مثال کی توشکنده یا کی دیگر و یاد من هیچ خیلی پروتفم نیست آشی توشکن زور آشی همه گیجو زور بعد سمرقند با آش بمزه مشده گشته سببش ماهونه سبزوود کتیم که سنیم این رویغان پیدو مشده گیم رویغانی ماهونه هم کچش بلند زمید که اگر کگی باشید اگر نوانگیش ما نون هم کسید که آرده ما نونی ما سمرقند ما چو زور میشد تنور به میپزیم دست کم بزیم اوزو مثال می پشکه برومس هست مثال اوزو میولیک از پشکه نانش خیرسین سمرقند با مثال یکم دیگه اشتون من نو گفتیم جمعون آب و هوا سبزوود سونی مونه این چی میکنیم اولودی کسما مکو این همه تن گرفته گشت دکور که سمرقند گویده که اوقات سیستمش بگویده گر این نومردین جوی مهونه این هم کسما مو هم یک غرور که مگفتگی و ما حاضر مهمان بیاده که سمرقند با یکم رستوران نمیبرن آش با میبرن پاشو اوقاتی ما برای همون سون گوشت به هم بل فرق میکنه روغن به هم فرق میکنه سبزی به فرق میکنه سبزی به برنج ما نکی نخورازم میبیاد اکنون این چیزا دکم پراتیوارچیا هست من مثلا научный یک جواب دارم یک روز می سوال بغلطت من نصیب باشه این سوالو با جوابش دادم میتونم برای که منم در خارجی هم کار کردم آمدگی ما یک وای داریم عادت داریم ما همین از میمونا فقط برای مخلصای خودمون یگان توفه یگان چیزی یادآوری یا یگان میمونداری کردن میو یگان چیز سوینیر یا پدرکه میگیریم ما از بین همین مخلصای کامنتاریایی که جالب کامنتارای فایده‌ناک کامنتاریایی که فایده دارد همون جدا کرده همون آدم‌ها دا میتیم چی شما همین چیزا پیشنهاد کرده میتونید پدرکه مخلصی مودا خرسا میشم اگر من پدرکه پرسان اگر برای وایو قزق باشه اگر هر یک مردک آدم آش پخته تونستگیش دکار انا پرمی سفر بمین باید اینترس نکو مثلا خو ازبکستان خو تاجیکستان خو بخارا خو و تاشکند همه مردکای ما دیگه دولت به اینترست نه اکت آشپزید همه برای پلوف تعریف میکنند که آش گفته اگر خیگون اگر توفه کلان کت قبول کنن فرتوکی کپکی جان آش برای انتمه میتیم لگتیفه مو که خوشروی نپناو همیشه با سمرقند بیاید آش اگر مخلصی خودت کت بیان اگر کفکیرم میتیم به ملال رحمت کلام برای بهت توفه جالب خوش آمدین ما خرسند شدیم خیلی شما شنا شدیم وقتی همین قیمت خودتون دریغ نداشته درگاه ما آمدین خوش آمدید ما نون نمک سمرقند بسیار خوردگیم رحمت کلام برای آمدگیتون رحمت شما تکلیف به رحمت کنیم خرسند شدم بسیار ما اونا مقصدمو چی که همین فرزندو میبینن کلانو میبینن کی بدیر ماتماتیک شد کی بدیر درس شود مقصد همین فتویله میکنم این یکم اچرد فرزندو با ماتماتیک علم دکور اگر ماتماتیک انسان نقص داند عادی همین کار بیام چی میگم ستراش بیام در کار میشدم آدمی ناخونده کی به در کار چی میگم که خونن خونت باز خونت ملیکس میگن که کی سکرتت هست تو آشاد دیگر خیلی تو اتمسفر دیگر خیلی من سکرتم الله نظر کرده که سونی پدر مادرم جدا نقص میبینم دوی پدر دوی مادر کسی که مادر پدر دو گیرد کارش پیش رو میشد سونی همه اتمسفری کلین هم تو ادر درونه که دست کرک بمونده السلام علیکم میگید که خرسند میشود بیزنسترین آدم هم نصره میشد یکم وینیمن تازگی اوقات تماس کردیم که سونی بود принимать میکنی من اوزی بینید زمان رستورانو با در دیگه شما یک کس تلفن کردید بی زکاس کردید بی استولا زاینید که بگویید التماس که گرفته شما برده میشنوند من کافه با 10 تا کارا یک تا خودم کردگی تلفن بیام خودم آش بیام خودم کاسه بیام خودم معامله بیام خودم همون یک تا کم کرده میشه کوریگر خوندم اوزی من بیزنسمن شدم سکرت باید پگاهی که مادر پدر دو گیره نپریمر جوره میبینید یک 2 سال ندیده اچوش کده میگیرید هر پگاهی که کسی که مادر پدرش اچوش کده مچی کده دو گیرد برای مادر پدر چقدر گپ زنیم کم
یک شعر میخونم برای مادرم. این شعرم اکنون باید که چقدر شعر خونم کم. سجده آرم که پیشی پاید مادرم، صدقه شیر سفیدت مادرم، جای تو در نوری چشمان من است، صدقه هر یک طوری میاید مادرم. من زی دنیا دولت و سولت نمیخواهم دیگر، دولت و هم سولتی دنیای من مادر پدر. کسی که مادر پدرش حرمت کند، بیزنس بیم، مهنت بیم، سپورت بیم، همه چیز به چمپیون میشود. برای همون مادر پدرمون رحمت مکه مدینه برفته امام شوکته جنگ کنن، ایلیم همه نصیب کند. سلامت باشید. رحمتی کلام.